fia lava e whaatalo whaatu le nei tu la fiafi. Alo mai e se whapoponga fo ile nei alau Samoa taulongolongo. Mo le nei afi. O le tomoa tia tātou tala. O le tae ao na leila sa whaatau tai ai se ta amilo sanga ta sile aso mo whanau. Ia onga tu ma o te tūlanga lua e asosi soka Samoa. O se aterenga le nei o le ripoti mai alea whana nai se koni. O le nei ta amino sanga sa whaatau tai e le malama na leila. E le asosi soka Samoa mo a onga e au fia i le onga Vaiana Beach School, Samoa Primary School, Amo Academy ma le lea mo sa. O le onga lava ma le wha amoe moe le nei ta amino sanga. Na ia una ia le whanau i le ta alongo le soka. Ma ave fo ia se ava noa e mafuta whaatasi ai mai sia onga. Ma wai le whaarwhaninga whanau ma maua seisi whaasininga malosi. Au iai moa o onga whaawawa le nei tau sanga. Le nei wha moe moe tau alungai le polo kalame wa savalia ma le whawai aso. O whaatino le asosi soka i tua ia onga tu ma oti. E whaalawi loa ai le whaatino ina le nei ta alonga. Ma nisi o vaenga ta wai au ina malamala mai le whanau. Mo le whaatinonga le nei fo i ta alonga. Sa awai le nei wha moe moe le sui o le FIFA a wale mata i tuina o le whaatino ngā polo kalame le esosi le nei vai tau. Ai me se ai o le wha moe moe o le tai au na leila. Sa sau no fo ise tasi o whaatono le soka i Samoa nei a Jess. Le nei wha moe moe o se vaenga o fuafuanga whaatatitia le esosi. Ai ono a fianga le COVID-19 maleiva. Sa whaatua iai o na whaanga solo fuafuanga. Peita ia se mitanga ia te ia le tau pati fia mai o nai whanau. I whaatino ina le lato ta amino sanga. A wale whaalau te leina no le loa ma le tau mai, le whaatinonga le nei ta alonga. Samoa fo i le awa noa i whaataratana noa i nisi o le whanau sa awai. Sa whaani ai le whanau le whaanga e tia o lātou loto. Ono le nei awa noa wha aro ma whai ono lātou. Whaonga ai nai le malai soka i tuana i mato. Whaalau te lei le loa i le whaatinonga le ta alonga. Maua le fia. Maua le soifua mālonoina. I le malea o le mawai se māsaninga. Ma se whaalofaninga o a onga sa awai. Lea whana nei se konimolau Samoa taulongolongo. O le aso na nafi na asia ai e le kovana o New Zealand i a Cindy Kiro malana au malanga nisi o afio anga i le motosele i salafai. E au fia ai vai salama asau a wā nisi o ala tau whaatu anga koko. O se vainga le nei i le ripoti. O le aso nafi na asia ai e le kovana o New Zealand i a Cindy Kiro malana au malanga nisi o afio anga i le motosele i salafai. E au fia ai vai salama asau a wā nisi o ala tau whaatu anga koko. E pei una sila fia le aso na nafi le whamanatuina ai o le tutu tasi o Samoa i le mototele i savai. Lea sa whaatino ina ai le tele ma le anonoa ai o polo kalame ese. Ai Samoa lava se lao a le kovana o New Zealand. E whaatau nuu ina ai sa na asia singa inisi o afio anga sa asia. E pei ona ia whaamautu ina mai se tasi o mafu anga o lana malanga mai i Samoa nei. Sa ia asia ai nei afio anga i ala tau whaatu anga koko o se tasi lea o la au o ola lau siusi le siusi o manga o Samoa. Ma ona lau whanua talu ona a matanga lue ina matatu ina koko i Samoa nei i le tausanga tasi lea fe valu se lau valu sfulu. O se tasi fo i lea o alanga o a Samoa ai mai se le au fai whaatu anga uole ngata i le fofonga tau mafa ai ole tupe maua i le whatau ina atu ma le kiliva ina atu i atunu i fafo mo le ngau sia ina o nisi o loa. O lo lango ina e au tia roi New Zealand le atina ina o le asosi o ala manuia mo koko a Samoa. Whatasi ai manisi o le au ngaosi o lo o ngalulu e whatasi ma le au fai koko i le motutele i sala fai. O le koko e tele lava ina tutuo i tutuno Samoa i whatu angalai te ainga o lo whatino ina i le ngaosi ina o nisi o loa e mau mai i le koko. E wale tupe maua e fesosoani ai ainga nuu ma e kalesia. O le taimi nei mo a mata o nā loa ia le koko i Samoa o se o loa le lei ma o lo o mo mia i le tele o vaenga o le lalolangi. A wale ngaosi ina o loa i whale ngaosi o loa. Sa asia fo i nisi o polo ke tele a fiu anga i peio o loa ngaosi mai siapo Samoa. Ma nisi o whaalinga o loa whaaleanga nuu sa whatinoina. Taptailo ki tiona, walo Samoa taununu. Sa whamanuia se tasio au talavou ma le e kalesia me totisi i tuanai. Inisio o loa tau a oina atu, e le to o manga mo e puapua ngātia, o lo whaatu peina e le malo, o se tasio a la tau pol kalame wha awau i to tono sia tasu watu nuu, o se vaenga le nei i le ripoti. Sa whamanuia se tasio au talavou ma le e kalesia me totisi i tuanai, inisio o loa tau a oina atu e le to o manga mo e puapua ngātia,
o lo whatupeina e le malo o se tasio ala tau pol kalame whaawau i te tonu se tatou watu nuu. O nei pol kalame whaawau te o manga mo e popua ngatia i te tonu Samoa o lo whatupeina e le malo o Samoa e tawalasu i nuu malalafanga ese o lo mawhai o na awai i pol kalame whaawau o le te o manga mai fesosoani tele i le tau whina o sawanga whaasanga i tina ma whanau. O le vaiaso na te enei sa whatautai ai se whanotanga le te o manga ma le autalavou metasisia tuanai ma le sunga le whawhiangainga i asu a moananu. Ma sa whaatalosanga ina ai nisi o mea whaingaluenga e fesosoani ai. Ia lato polo keti fia whaatinoina i te tonu se o lato autalavou i lalo o pol kalame whaawau o le te o manga e pei o na whaamanuia ina ai fo i nisi o nuu malalafanga. Ai mai se whala paspotonga ese se tatou watu nuu. O lea sa tau au ina tuai nisi o mea whaingaluenga e fesosoani ai i nisi polo keti fia whaatinoina le e kalesia. E ati ina e ina ai le tele o alatou ngaluenga fia whaatino. Ma o lea fesosoani foi e te e atu i sawanga whaasanga i tina ma whanau. O le aunga mal whaatumutumunga o nei polo kalame whaatino le tō manga ina ia Mountinoa o lo fesosoani tele nei polo keti whaatinoina i tua i nuu ma e kalesia. E tau fia i sawanga whaasanga i tina ma whanau. Ele o se urua i taimi fo i lea o le whaatinoina o nei pol kalame i totono nuu ma whala potpotonga ta itasi. Pei tai o lo ua wa ai alava le to o manga nisi o suwinga i totono o le atu nuu. Ile mai tau wina lea o le pau o le whaitawa whai o whainumera tina ma whanau o lo sawaina o na o pol kalame o lo whaatinoina. Ma leo ngā o nei polo keti o lo whaamatu umai i nuu ma e kalesia. A wale tu i titia o nei sawanga whaangasanga i tina ma whanau. Sa whawhetai ai e le kalesia ma le susunga i le whawhengainga le malo e ta wala mai le te umanga. Ona o nei polo kalame o lo umawhai o na whaatinoina lea. Ua whaamanuia ina i le kalesia. Taptore ki tiona, wala Samoa taulungunung. Ma le awhai sina tatou malolonga pu'upu'u o na tuataliu mai lea mon ngangana wha Britania. We're going to have some short commercial break, then we'll be back. I vai tau o wha, e hawhi ai Samoa i lolonga. E mawhai o na fō ia whawhi tau li ono tula i mai, pe a tātou tangia la patainga. Whaatau am whaatino la patainga. This is a special weather bulletin number 2. Whaongatanga o neone, e poloka ai le vai mai le tafe atu i tono lo whale. A fia lo maota po o lau pisinisi i lolonga. Ta pē vave le mika e le tise, ma se i ese waia mai palaka. Ta pē mika o le vai ma whaungkesi. Ta pēna me tō tino ta aua i ni whata maua le lunga. A whaia le malu pui puia lo no foanga, anga i vave lo i no foanga maulu lunga msaunga le mō. Awa i te tau mawhaia so po ia au wala o lolo vaia. Ma pui pui le whanau mai autu ma la vai, o na ia awhia ai le soifua ma loloina ma leola. Ave le mōlo sā i awala sā lolo vaia, o na ia awhia ai whale ma mauta o isi tangata. A pēlau ta awali se awala o lolo vaia, alu e se vave loa maanga i atu i se nofuanga mawalunga, ma saunga le mō. O lolonga e maua umai o taota mai whale le tā ua, po o vaila au ona, wha o ngā vaila au tāla whea ngai, e wha mama ai lo maota ma vaenga uma sā lolo vaia. Ia mauti noa o mango msaunga le mō le whaungkesi a o le itoe wha o ngā ina. Ia mauti noa o mango msaunga le mō palaka ma wai el tise a o le itoe wha o ngā ina. La floa i umatau mafa ma mea sa wha lea ngā ina le lolo, o nei ono a fiailo soifua ma lolo ina. O lolonga e matua palapala ma wha lea ngā inai vai tau mafa, wha puna vai ino. Mo le saunga le mōlo a inga, ta pena, sauni, manofo sila fia, pui pui ma whaatino lapata inga.
and welcome back to another edition of your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, the Samoa Football Federation today held a one-day tournament for private primary schools today. Here's more from Lefana Naisekuni. The event this morning was joined by private schools representatives, teachers, principals, and also the FIFA's development officer, also Jess Ipram from the Football Federation Samoa. Jess, during an interview, stated, So today's event is a culmination of a number of weeks that the FFS technical team have been going into 4 private schools here in Samoa, in Apollo, and we've been delivering fun football sessions on a weekly basis to these schools. He also elaborates more on the event. It's been challenging because of COVID, and we're understanding that a number of schools have gone through those challenges because they weren't actively in school, so they had to learn from home, which provides a different challenge. So we've had some schools that want to pick up the program in 2023. Jess also mentioned that today is just the beginning. They are looking forward to make this event bigger next year. Going process for us. So it's really much bigger than just today, and our intention is to continually enhance football development in schools by going into the schools on a regular basis. Not just these schools that you see here today, but other schools as well. So we've already been having some very good conversations with the Ministry of Education, and so next year we'll look at a really big, good year. Tony Readings, a development officer from FIFA, is here for just 1 week, highlighted. When I get to visit great countries like Samoa and you see the players are excited, wanting to enjoy the day, the hard work that goes in from the staff, it's a great feeling to see that, to see all the hard work that's gone in behind it, and to see these kids having a good time, whether they're just having a good time or whether some of these players in the future go on to play for the national team, we never know, but often it always starts with these types of events. During an interview with some of the schools, representatives stated, 50% I'm nervous because I don't know the type of skills the other schools have, but also excited because it's not really about winning, it's about having fun. Sarah from Samoa Primary School, in an interview, stated, I'm ready to win a trophy for our school, Samoa Primary School. Lefana Naisekoni for your TV2 News. Yesterday, the Governor General of New Zealand, Cindy Kiro, visited Vaisala and Asau villages to see the Wa'ai cocoa farms. Here's more on this report. Yesterday, the Governor General of New Zealand, Cindy Kiro, visited Vaisala and Asau villages to see the Wa'ai cocoa farms. As of today, the celebration of the 60 years independence of anniversary of Samoa held at Savai. She also visited some villages of Savai to explore more about our culture and some traditional heritage. She visited to some cocoa farms at Vaisala and Asau villages. As we all know that cocoa pecan were introduced to Samoa in the 1880s, and our climate provides the perfect environments for growing cocoa. Aotearoa New Zealand has supported the development of the Samoan Cocoa Industry Association, with some of our main chocolate producers working with Savai cocoa growers. Cocoa is grown in Samoa mostly on small-scale families' farms, where farmers cultivate cocoa trees along with other tropical crops as part of their subsistence agriculture. It is only today that Samoa cocoa is beginning to be recognized as a quality product, a commodity sought after worldwide. After visited to cocoa farms, Cindy Kiro saw a demonstration of the traditional arts of siapo, bark loaf made from the paper mulberry tree. Taulogologo for your TV2 News. The Samoa Victim Support Group, in partnership with the government of Samoa, handed over equipment and tools for the Tuanai Methodist youth as a part of its ongoing program in our community. Here's more on this report. The Samoa Victim Support Group, in partnership with the governments of Samoa, handed over equipment and tools for the Tuanai Methodist Youth as a part of its ongoing program in our community. The Tuanai Methodist Youth is one of the recipients of the Samoa Victim Support Group project and is fully funded by the government. The Samoa Victim Support Group held a meeting last week with Reverend Su'a Moananu and his youth
to officially hand over the equipment and tools for their youth project as a part of his program. Reverend Suha expressed his gratitude for handing over equipment for his youth and thanked the government of Samoa through the Samoa Victim Support for these ongoing programs for our community. The purpose of this project is to help different communities on eliminating violence against women and children. This ongoing program by the Samoa Victim Support Group is one of its projects that is funded by governments, and they are working closely in ways that can help to stop violence against women and children. Taulogologo for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight's special acknowledgement to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Malta walunga le na lau Samoa Taulogologo ili nei tula le fiafi fa leo ina le nganga faftai ile pulengor swavai molanglongo ina lau Samoa Taulogologo e man via fa sau sau le fiafi so fa soifu